Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullah. Abjözün iyi. Bişkekten kelsem iki jolu uğru kirip dur buyaka. Nelerdi aldım desem hiç nerseni almaptır deydi. Anan uydam neler var ele desem. Var ina sarina oşoğan nerseler deydi. Anan varatan biraz biygir kılıp kötör bersen deydi. Anan oylanıp korsam. Varatan yarım metr kötörgönde dele. Uğruğa ança täsir kıbayt birinciden, ikinciden. Uyda hiç nerse boğandan keyin varatan kötörüp ne paydası var. Andan körü paydalırak nerse kılıp bereyinde. Bugün bundan jazdırıp geldim. Urmattуу uyda ordaganga layık hiç nerse yok. Suranıç, aynekterdi sındırbasan. Allah'ım razı olsun, gerek bolsa uşularda ala ver dep uydagi nerselerden abrazes çıkıp koyduk. Var nasıl var eken, tuzdalgan badırağın, kurulgan şeker abi. Şunday. Ana nejeme daha aytıp koydum, eğer alıp ketse daha 3-4 tane alıp çıkıp koyuver. Tükönüp kalsa men özüm alıp berem dep. Anan keçe bunu jazdırıp atkanda bireler körüp uğruda urmattуу bolобу дейт. Ооба да. Ne болгондо дагы адамдын баласы. Bu birinciden, ikinciden. Көбүнчө жаман адамга жаман дей берсең ал оңолбойт. Ошол сөздү окугандан кийин урматтуу ууру деген сөздү окугандан кийин ууру дагы бир кишине таасирланса деген максатта ушуну жазып койдук. Анан эмнерде Аллахым разы болсун. Урудан дагы Аллах разы болобу дейт. Ооба да, анан ар киргенде айнектерди сындырат экен. Анан ошо айнектерди сындырбай кылган жакшылыгыңа Аллах разы болсун деп жазып койдук. Аллах Таала хидаят берсин уруга. Аллах Таала товфик берсин. Bismillahirrahmanirrahim.